Mwa Yesu na ataiwe. Amen. Nunu Biblia yasya ona maima sembiye makati ya mesiyo maya imekala mesi masya ubitie maima ngungane kuli kwa mekala yani ka imagine utiite musi waku musio ukekala ngungane asitimo maisha mwithukisya utonyeza satani ya kuikaliti yani unakula na nguruwe kama mwana mpotevu ilali Mungu alikuumba uwe mfalme alikuumba utawale lakini badala ya kutawala badala ya kutawala nuwa kitito utawalwa utawalitwe ni mowou utawalitwe madhina utawalitwe nu maskini maisha suwe kalangi nyende ndio kokuyati kiweyone kicho munde ndio nidi umwe umugeukie ngai kibindi niki na ndiye ndo manyalima unomeba alama edito maikitika thayuni wako noko kuya wasisya ngai kana maundu mako nimeothi kwaila. Haleluya. Kila satani withito akuyite ngai no kuyutungia ngai no kuyutungia afya yako ngai no kuyutungia musi wako mama waise mutwano wako yani mutumia waise mutwano wako yani masembie makia matia musi ngai no kuyutungia wa mwithi ya ngai na wa mwikaila ngai na wa musisya ngai na watia maundwana matailite watia na ngai ngeni noko kuyati kana ngai noko yutungi ya kila kintu mundu uli wangai wokilile Gideoni ula wa mokitia na amatangia kuma mokone mamitiani na niboya kiweyone kichomu kana ngai nukuyukilia Gideoni dini wa musi wako onera nde ukilia ni oboya ukileta Gideoni nikenda wananga ithembe ile itailite nikenda withi wanua wa udhesio dhaidi ula wa ilite musini wako withi ya nua wa kukililia ngai kidhaidho kila tailite dini wa familini yako onu Gideoni ila wakiliwe ni ngai ainia na ngai ithembeo ila ithe yake wakilite ithembeo siangai siangeni ithembeo siangai siambali na amukile yoba kithembeo chawo na kwisila kiu Biblia yasya masinda mitiani yani Gideoni akunia mitiani toko kitana mundu umwe. Haleluya. Amen. Yani nienda ngutabiati baiki nungai uteka as long as you can turn to him ikiwa unaweza kumgeukia yeye na kumwangalia yeye. Amen. Maundu ombe ni matoneka kwa ngai. Amen. Na nicho kitumi mwa ndana mboboya mwithukisya wakwa ngwendo kuyati ili ndanioli utonetha wiwa lawi nyendisi ni mumitiani wibolo kuikalile ndisi ni kuko kuiba kwa mitiani kula kuithitwa yulu wako ndisi mumitiani waku ni chao na kuya ama ina physical media nights mamekalile lakini wen mumitiani waku atonetha nu wau utonetha ni maisha mama kwani umadhi ulikitaji yani pe mumitiani ukuikalile musini kwako ukuikalile maisani mako na au binyi yanthi wethi ona watrai kukila ndukila noko kuya umunde be no tedio either no with you we are mwai no musisye welekelie medho maku bala bengai. Haleluya. Amen. Ngai baikela uteika isitwani ya Yesu na noko tangasa undu kuwa wasya ekamui abikio kutangia na ekamui abikio kubonocha kuma mokoni makila mumitiani ukwikalile. Amen. Isitwani ya Yesu Kristo. Niendo dio boya nikenda ngayo semwana dini wa maisha mako mundo ibinda ya Midiani kuudhinya ni idhelile wasio ukite kwako tawasya wangai kana ibinda ya kuonewa ibinda ya kuminyiwa ni kwa Midiani that time is over ni wakati wako wa kufurahia ni binda yako ya kutana. Amen. Ni binda yako ya kukusia nduka thuku mawe ya ukethia wako hata imbeso na yutethia yani satani akitaka kukubena kindu kiu kiikika isitwani ya Yesu Kristo. Biblia ya sebkuni ya Yeremia akanisome mustari usuna na ndiboya Yeremia kilungu cha 3 zome mutheoso Yeremia kilungu cha 3 na muthia wa nyanya gai easia gatulanga isioki. Haleluya. Amen. Zometo mustari usu nisome usu alafu ndiboya. Haleluya. 3 muthia wa nyanya Yeremia 3 muthia wa 8
maandiko manga imeasia tau na kukethwa muthenya ucu nivoya muthenya ucu withiwe ni muthenya wo mumbi easia Yehova wangu ngatula icoki Biblia yasia ngatula icoki yake yume ngingoni yaku na kutusanga sindu ila wovetwe nasio na aeni matika mutwikithia ngombo ingi Amen. Hallelujah. Amen. Kayasia na kukethiwa muthenya ucu nivoya withiwe nikiwiyone kicho mundi mama ombethukisye mwethukisye ombethukisye mutumia ombethukisye mundu wa mwika wethukisye no kwatianie na itukiwiyone kicho mundi nivoya kana kiwiyo kicho mundi ndini wa kibindi ni kicha kithaitho chawo pakethiwe niwa muthenya ucu Ngai ukwiyutilanga masioki Ngai yasia ngatilanga nundu amitiani mekite Israeli isioki ukethia maike ndomeka ukethia mabanda leo maike tha. Haleluya. Amen. Na ndio kotanga sati kiwiyo ni kicho mundi twithie kaile sitwa ya Ngai ndweka ikethiwe ni wiyo ulanga yukuyutilanga masioki ala satani wakwikiye masioki mo levi masioki mo wau masioki mo maskini masioki mo kulewa yani wikala uleto wikala maisa Mary Jackson pai mundu kwitikila natangasa isitwa ninene ya Yesu isitwa nina bina yani masioki yasunga yatilange masioki yasunga yatulange nundo yasia ngatilanga masioki na yase kindu chake ngatusanga yani sindu somila makuobi yenasyo. Haleluya. Amen. Mundu mbethukisye bandu withito we chobone cha satani yani wikala maisa mokombo ni wobiwe pende tosia neniwe nao ipende tosia neniwe na nendu siaku masya mduka ila na ndeto isu siakuoba pepane wethi hapa ikendu wika akia ila noko tanga saisitwa ni ya Yesu otondo kuiwa wasio ekabinya wanga yuka obikie na eka msobo isu ikatilikange isitwa ni nene ya Yesu isitwa yina mina. Amen. Nunu nga yasiangati langa masioki wethukisya twithi uboya ekanga iwa Israeli ekanga yona withayo ekanga yona nenete mkule iya Yeremia akeani sende toesu dayone wako akeani sende toesu musiene wako akeani sende toesu maundone mako noko tanga sa masioki onotona the wimu tabanya umbethukisye lakini ministry yakuni yeki we sioki. Haleluya. Besioki wekiwe na midiani mako ikalila mwiyatilange masioki asisi tuania Yesu twendete kuika ile sitwa ya Yoba. Haleluya. Twendete kuika ile sitwa ya Yoba.